Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri iyi tariki ya gatatu Gicurasi 2026. Ndabasuje kandi baha ikaze mbifurije kugubwa neza mwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma w'icyumweru, aho turushaho kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Derby ikomeye cyane yahuzaga ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport yarangiye ari kimwe kuri kimwe. Ibyo ngibyo ngira ngo abari bakeneye update kuri ibyo ngira ngo murabyumvisha. Ariko reka twisubire ku bijyanye n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri munsi wa none. Kuri iki cyumweru bamwe barimo kwitegura kujya gusenga, abandi barimo bavayo, ariko ntabwo buri buze kutubuza kureba amakuru agezweho cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa kuri uyu munsi wa none kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njye mva kuri mikoro ndi Bosco in region info, aho mukurikirana umunsi ku wundi amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri inshuro rero kuri tariki ya gatatu Gicurasi tugiye kureba amakuru agezweho hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi FDNB zakoze igikorwa kidasanzwe, ariko iki gikorwa mu kugikora benshi bagifashemo nk'ikintu kitari cyiza cyangwa se mu buryo butari bwiza. Ariko benshi mu bagifashemo uburyo butari bwiza harimo abashyigikiye umutwe wa AFC 23, harimo M23 n'uruhande rw'u Rwanda. Ariko bamwe mu bujyanye n'umutekano mu karere barimo nk'ingabo z'u Burundi n'ubundi muri rusange ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abasesenguzi muri rusange bakavuga bati ibyo ni ibintu bisanzwe, ntabwo byagakwiye gutungurana kubera ko Burundi ubwo bwamaze gushyiraho ingamba z'ubwirinzi, kandi hari kimwe mu bihugu bya hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bari bamaze kubikora. Abo haravugwamo u Rwanda, kuko u Rwanda General Mubaraka Muganga, James Kabarebe ndetse n'abandi bagiye batandukanye, Rukika Rusisi, Andre Nyamvumba ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bagiye babitangaza, kugeza ku mugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame agiye avuga ati twebwe twashyizeho ingamba z'ubwirinzi cyangwa se zo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu kubera kurinda FDLR, umutwe wa genocide bakoze genocide mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Ariko Uburundi nabwo bukavuga buti kugeza uyu munsi dufite ikibazo cya Red Tabara, umutwe uhangakishije umutekano w'u Burundi, kuko Red Tabara yagiye ibitero mu minsi yashize, mu myaka yashize mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Bakavuga bati rero niba Red Tabara iri guhungabanya umutekano w'u Burundi, kubera iki cyangwa se why eske kubera iki twebwe tutashyiraho ingamba z'ubwirinzi? Tayari rero Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se bakunze gutasira General Neva, inyeshyamba ikomeye cyane, yabaye inyeshyamba bura n'umugore we bivuga ko yabaye inyeshyamba ikomeye cyane, na Perezida Evariste Ndayishimiye yabaye inyeshyamba ikomeye cyane. Bavuga bati kubera umutekano dukeneye w'u Burundi, umutekano w'u Burundi, Gitega, Bujumbura ndetse n'ahandi bagiye batandukanye mu Kayanja, nanabasuhuza cyane ati byanze bikunze umutekano w'u Burundi ugomba kurindwa. Hari abantu mu mwaka w'2015 bagerageje igikorwa kitari cyiza cyo gushaka guhirika uwitwa Pierre Nkurunziza, ariko iki gikorwa kiza gupfuba. Aba bantu rero Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi aravuga ati kuri inshuro muri umwaka w'2026 ntabwo tugomba kujenjeka. Bivuga ko ngo hari abacumbikiye mu gihugu cy'u Rwanda kuko bahungiyemo, hari n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Evariste Ndayishimiye uyoboye komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akavuga ati ntabwo tuzigera tujenjeka, akavuga ati abo tugomba kubacakira, tugomba kubafata tukabahuriza hamwe bakagororwa bagasubizwa mu buzima busanzwe. Mu busanzwe u Rwanda ari rwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, icyo bita defensive measures, ariko kuri inshuro ndaza kukubwira ko ikindi gihugu cya kabiri muri Afurika y'Uburasirazuba nacyo gishyizeho defensive measures. Nta bandi ni Abarundi rwose kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, igihugu cyewe n'abitwa Abadene
FDNB kugeza uyu munsi nibo bayoboye Burundi. Aba rero nabo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye bamaze gushyiraho icyo bita defensive measures kubera icyo kibazo, kubera yuko abarimo Red Tabara ndetse na Twirwaneho na M23 n'ingabo z'u Rwanda bivugwa ko ngo bafasha Red Tabara cyangwa se Red Tabara yiyemeje kubafasha, hanyuma nayo nyuma bakazayifasha mu kugaba ibitero ku gisirikare cy'u Burundi. Uburundi bukavuga bati rero icyo kibazo niba ikibazo kibayeho tugomba kugikemura kamemo hakiri kare. Ingabo z'u Burundi rero zikavuga ziti bijyanze bikunze ku kabi n'akeza tugomba kubikemura hakiri kare, ikibazo kikabasha gukemuka, ibintu bikaba byajya mu buryo. Uwo ninde? Ni Evariste Ndayishimiye atangaza ati ibintu bikwiye kujya mu buryo bigasobanuka. Ese kuba ingamba z'ubwirinzi zashyirwaho ku ruhande rw'u Burundi ntibisobanuye ko intambara iri kwaguka nk'uko byagiye bivugwa hano mu karere ka Afurika ibiyaga bigari, irimo kugenda ifata indi ntera ku kigero gihanitse kurenza uko byari bimeze mu minsi ya mbere, kubera ko mu minsi yashize ibintu ntabwo byari bikomeye cyane, kubera ko ingamba z'ubwirinzi zari ku ruhande rumwe, ariko uyu munsi niba biri kubarurwa ku mpande zigera kuri ebyiri, uko byagenda kose bimaze gufata indi ntera cyangwa se bimaze kuba byafata urundi rwego. Uburundi rero kwa Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bashyizeho ingamba z'ubwirinzi zigomba kurinda imipaka igiye itandukanye ku Kanyaru, kurinda Bugesera rwose hariya ndetse no kugera kuri Kamanyora, Kavimvira n'ahandi hagiye hatandukanye hahuza AFC-23 ndetse n'urundi rwa leta y'u Rwanda, kubera ko kugeza kuri uyu munsi ubimenye kuri tariki ya 3 Gicurasi Burundi buvuga ko cyangwa se bwemeza ko ingabo z'u Rwanda RDF bafashe umutwe witwaje intwaro wa M23 banahanganye kuva mu minsi yashize mu rugamba hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo z'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo na Wazalendo byanze bikunze bagomba gufata ingamba zikomeye cyane, bagomba gushyiraho gahunda zihamye zo guhangana na bene icyo kibazo, kubera ko baramutse badashyizemo ingufu byabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Bakaba rero mwihangane ku bw'ayo majwi, bakaba rero barihambira bakavuga bati twe nk'abarundi byanze bikunze tugomba guhangana n'ikibazo, biba uyu mwaka, biba umwaka washize, biba umwaka uzaza. Abarundi bakavuga bati ikijyanye n'umutekano w'u Burundi tugomba guhangana nacyo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nk'umwe mu bagiye bakorana n'ingabo z'u Burundi kuva mu myaka yashize, nawe akaba agaragaza ko atazigera areka cyangwa se yemera ko Burundi butererana, kuko Burundi ni igihugu cyafashije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni igihugu cyemeye gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagiye bafatanya rero mu mishinga igiye itandukanye, bemera gukorana bafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mishinga igiye itandukanye. Kugeza na n'izi saha abe Amerika, abe Ubufaransa, abe Katari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye biracyafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi Angola, Tanzania ndetse si bonyine gusa, Zambia yamaze kuhagera abacancuro baturuka muri Amerika, abacancuro baturuka muri Amerika nabo bamaze kuhagera. Ukumva ko ibihugu bifasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kwiyongera. Amakuru agenda atugeraho atanu kwa tanu, ari nayo mpamvu kabisa benshi mbabwira niyo mbabwiye ntimukande subscribe, ntabwo ari uko mbamanze, ahubwo nuko mbangira ngo mwumve uko ibintu bimeze, mwumve uko ibintu bihagaze, uko ibintu bihagaze kabisa.
si utwo duce twonyine gusa dukomeje kumvikanamo rero mu by'ukuri ubushyamirane cyangwa se kutumvikana hagati y'impande zombi, ahubwo amakuru aragaragaza ko hari n'ibindi bice isa iyo ari yo yose bishobora kuza kuvukamo imirwano nko muri teritwari ya Masisi ndetse na Rubero. Ni ibice bikomeje kugenda bivugwamo kabisa ibikorwa bidasanzwe, nakwita ko ari ibikorwa benshi babara ko ari n'ibikorwa byo kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa se binyuranyije n'amategeko. Ariko uwo bita Lawrence Kanyuka, uyu ni umuvugizi w'abarwanyi ba FC23, nawe yavuze ko ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Congo FARDC rikomeje gutegura ndetse no kubagabaho ibitero, ariko avuga ko ngo ibyo bitero biri kugabwa mu bice bituwe n'abaturage by'umwihariko mu bwoko bw'Abanyamurenge. Amakuru akavuga ko ibitero byagabwe guhera mu masaha agera kuri 21 ashize byakomeje kugenda mu by'ukuri byakomeje kugenda bihitana benshi mu bagize itsinda ry'umutwe wa M23 by'umwihariko mu bice nka Rugezi, by'umwihariko mu bice nka Minembwe. Benshi mu babarizwa muri utu duce batigeze mu by'ukuri baharenga. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko Joseph Kabila ndetse n'abagenzi be bakomeje kugenda bafatirwa ibihano. Iyo mvuze n'abagenzi be nyine nuko ari n'abandi mu barwanyi ba FC23 bagiye bafatirwa ibihano mu minsi yashize. Hari benshi bagiye bafatirwa ibihano mu minsi yashize. General Sultan Emmanuel Makenga Ruziramuhwe ati ntabwo dushobora kuba twahagarika urugendo rwacu rwo kwerekeza imbere, ati ahubwo mwitegure kubera yuko twebwe twiteguye gukomeza kugaba ibitero ku ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse no kugeza kuri Kisekedi Chilombo. Abangaba ni abo bita AFC M23. General Makenga ijambo yavuze ryakangaranyije abantu bavuga bati se uyu mutwe gute wumva ko wahitamo kuvuga ko ufashe icyemezo cyo kuguma mu ntambara cyangwa se kuguma mu mirwano mbere ya Kinshasa, kandi nyamara ari nabo bagiye bidekarara kenshi bavuga ko bashaka ibiganiro. Ati ibingibi rero ni ukuza kwicukurira imva, ibingibi ni ukuza kwihemukira ku buryo budasanzwe ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa AFC M23. Rero mwabantu mwe ngira ngo muba mukomeje kugenda mwumva iba bikomeje kugenda bibabaho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero ntago byoroshye, ariko aya makuru nk'uko mba nakubwiye tuba tugomba kuba twayakurikirana 5 kuri 5. Hari mu by'ukuri abenshi bavuga ko ubu ngubu ibiganiro byabereye aho bita Montreal mu Busuwisi. Hari abenshi batangiye kuvuga bati nyamara ibi biganiro ntabwo byigeze bitanga umusaruro cyangwa se ibi biganiro byakubise igihwereye. Abenshi bavuga bati ntabwo ari byo, kubera yuko bumvaga ko ngo ari imyanzuro yafashwe yagombaga gukurikizwa, ariko nyuma yo kubona ko ibyo bidakozwe cyangwa se bitigeze bishyirwa mu bikorwa habe n'ikintu na kimwe, usibye wenda ko ICRS cyangwa se Croix Rouge ICRC yagize itya ikagera mu myanya yo muri Kivu y'Amajyepfo, imyanya igenzurwa kugeza uyu munsi n'abarwanyi ba FC23, kugira ngo mwarabibonye ko bageze mu Minembwe, ariko ni mu rwego rwo gukurikirana nyine ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'imirwano. Mu kuhagera rero urumva ko n'ubundi nubwo bahageze ntabwo byigeze biba igisubizo cyo guhagarika imirwano, ahubwo n'ubundi byarushijeho gukomera cyane, kubera ko imirwano n'ubundi nta kigeze kibuza, yaje kuba ikomeza. Ibi bigaragaza ko ibiganiro nta ntambwe cyangwa se nta gisubizo birimo gutanga. Tshisekedi AFC M23 iravuga iti tuzarwana mpaka kugeza tumukuyeho. Perezida Felix Tshisekedi agiye kuganira n'itangazamakuru ku bibazo byinshi bikomeye birimo ibijyanye n'ibiganiro bya Montreal. Agiye kubigarukaho, agiye kuganira none ku bijyanye n'itegeko nshinga, abimukira ndetse n'ibihano byafatiwe Joseph Kabila. Aya ni amakuru rero nayo mbararikiye muze kuba muri hafi, mutege amatwi, kuko mu masaha ari imbere muraza kugenda mwiyumvira amakuru tuza kugenda tubagezaho hagaruka kuri ibi biganiro, kuri iki kiganiro n'itangazamakuru nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aza kuba agirana
aza kuba agirana rwose na media cyangwa se ibitangazamakuru hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga uko igihugu gihagaze by'umwihariko ku mishinga nk'iyi ngiyi ikomeje kugenda ijya mbere. Perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Tshisekedi ateganyijwe kugirana ikiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere tariki enye Gicurasi, kazatambuka imbonankubone kuri televiziyo y'igihugu kubera ubwinshi bw'ibibazo bikomeye biri mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Perezida yahisemo kuvugana n'itangazamakuru ryo mu gihugu kugira ngo atange ibisobanuro. Ubwo ndabararitse ngira ngo murabyumva, ku itariki enye z'uku kwezi kwa gatanu, ubwo azaba ari ryari? Azaba ari kuwa mbere, kubera ko uyu munsi turi kuwa gatandatu, turi ku itariki ebyiri, ku cyumweru itariki eshatu, kuwa mbere itariki enye z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi. Mwese mugombye kuba muhari mukiyumvira kabisa uko bizaba bimeze. Ubwo ushaka no kugira ikibazo abaza, birumvikana ko hazaba hatanzwe umwanya, abaturage bazahamagara cyangwa se bandike ku buryo buzaba bwashyizweho, kubera ko arashaka kuganira kuri ibyo bibazo mwumva tuvuze haraguru, ni ukuvuga ibiganiro bya Montreal, itegeko nshinga, guhinduka kwaryo, abimukira ndetse n'ibihano byafatiwe Joseph Kabila. Mu ngingo zitegerejweho cyane rero harimo isubukurwa ry'ibiganiro hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23 mu rwego rw'inzira y'amahoro ya Doha, ariko ubu ibiganiro bikaba byimuriwe mu Montreal mu Busuwisi kubera umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo nabyo biri mu ngingo, biri mu bigomba kuganirwaho cyangwa se kugarukwaho. Hari kandi impaka zikomeye ku ivugururwa cyangwa ihindurwa ry'itegeko nshinga, ikibazo cy'abimukira bo muri Amerika y'Amajyepfo birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakiriwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikavugwaho byinshi, ndetse n'ibibazo by'umutekano n'ubukungu bikomeje guhangayikisha igihugu. Aba bimukira rero benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi babyuririyeho, bavuga ko ngo atari ibintu byiza, ariko umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ateguza avuga ati rwose mu minsi iri imbere ndaza kuba ingaruka ku bijyanye n'iyo nyandiko. Mu ngingo zitegerejweho cyane harimo isubukurwa ry'ibiganiro hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23 urwego rw'inzira y'amahoro ya Doha, ariko ubu ibiganiro bikaba byarimuriwe i Montreal mu Busuwisi kubera umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati. Hari kandi impaka zikomeye ku ivugururwa cyangwa ihindurwa ry'itegeko nshinga, ikibazo cy'abimukira bo muri Amerika y'Amajyepfo. Ikindi kiri ku murongo ni isohoka rya mbere rya Eurobonds ndetse n'uruhererekane rw'ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila n'ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe imari US Treasury, rimushinja guteza umutekano muke mu gihugu ndetse no gufasha umutwe witwaje intwaro w'abarwanyi ba AFC-M23. Rero uyu mugabo mu by'ukuri nawe ibyo bihano nabyo biri mu byo Felix Tshisekedi Tshilombo byitezweho ko azagarukaho. Ibi byose bizaganirwaho mu kiganiro cy'ibanze n'ibisubizo Perezida Felix Tshisekedi azagiramo n'itangazamakuru, kikaba gitegerejwe cyane n'abanyamakuru ndetse n'abaturage. Yewe urumva ko n'isi yose, kuko urumva nawe naho uri ugomba gutegereza kumva icyo umukuru w'igihugu azavuga, kuko kenshi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, umwe mu bayobozi bakunze kuvuga kabisa icyo nakwita imbwirwaruhame zigasiga akantu cyangwa se zikongera kugaragaza icyo nakwita nk'impinduka zidasanzwe mu buryo bwa diplomasi. Muri Gashyantare 2024, nyuma y'ukwezi kumwe gusa yongeye gutorerwa manda ya kabiri ku buyobozi bw'igihugu, Felix Tshisekedi yari yaherukaga guhura n'itangazamakuru ry'igihugu mu cyumba cyitwa Mama Angebi. Muri icyo kiganiro cyari gifunguye, perezida yari yatangaje ko abarwanya ba M23 kuko bageze i Kinshasa bazanwe n'uwari minisitiri w'imbere ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu Gilbert Kankonde, ariko kuwe ubwe atigeze ahura nabo. Ni amakuru yagiye nyine ashyiraho umucyo. Gusa kuri inshuro cyangwa se kugeza kuri munota byitezwe ko mu by'ukuri haza kuboneka ibisubizo byinshi cyangwa se haza kubonekeramo imyanzuro myinshi igihugu cyahisemo gufata ndetse no kugenderaho nk'amahirwe akomeye cyane mu by'ukuri yo gutanga ibisubizo. Ngira ngo murumva uko byifashe cyangwa se murakomeza kugenda mukurikirana uko ibintu bimeze hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni ibintu birimo birarushaho kugenda bikara, ni ibintu birimo birarushaho kugenda mu by'ukuri byigaragaza nk'ishusho ikomeye cyane ndetse n'amahirwe akomeye cyane ku banyagihugu. Ngira ngo rero ubwo mwumvishe uko bimeze ku wa mbere ku itariki enye
z'uku kwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi, ndabararitse hano kuri Region Info, mugomba kuzaba muhari ndetse mukomeza gukurikirana n'amakuru ajyanye nabyo n'uburyo imyiteguro iri kugenda itegurwa ndetse n'uburyo bizakorwamo isaha byose. Rero ayo makuru yose mu by'ukuri nkurarikira gukomeza kuyakurikirana hano kuri Region Info, kubera ko ni byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bigarukwaho mw'abantu mwe. Natwe rero tuba duhari, cyangwa se tugomba kuba duhari kugira ngo tukubwire rero hagati aho ngaho iby'ayo makuru, tukubwire iby'ayo makuru nta guca ku ruhande. Nge rero wumvaga kuri mikoro mw'abantu mwe, uba waguteguriye kandi ugenda ukugezaho aya makuru kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Tuba turi kumwe, abari mu Burundi, abari Uganda, abari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari mu Rwanda, abari no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Burayi. Ndabizi ko mudukurikirana kabisa, murabizi ko tuba turi kumwe 5 kuri 5 twiyumvira iby'aya makuru yo mu burasirazuba bwa Kongo, dukurikirana 5 kuri 5, kuko ibingibi ni ibintu mu by'ukuri tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabizi ko mudukurikirana mwese, namwe murabizi ko buri munsi